Hello everyone, how are you? All are fine. እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ቆይታ አከም ጅርት ነጋ ኬስ ገለታ ዋቀዩ all are fine. This is the impact of income tax on CVP analysis. Income tax CVP analysis like ኢንካም ታክስ ያለው ኢምፓክት ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሼር ብታደርጉልኝ ብታበረታቱን በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እስኪ ከኛ ጋር ነው አንዳንድ ቪዲዮዎች የሚያስፈልግ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ብታደርጉ ጥሩ ነው ለእናንተ ብዬ አስባለሁ። ለኔም ደግሞ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ለሁላችን ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ ብንተጋገዝ ጥሩ ነው። Okay, subscribe godhati video kana hunda bira akka taasistan sinan gaafadha jechuudha jaalatamtu tokko. Thus far we have ignored income tax before when we try to see some concept related to this income tax in አላስገባንም ማለት ነው እስካሁን። So then let we see the impact of income tax on CVP analysis. So every profit seeking enterprises, profit የሚፈልጉ ኦርጋናይዜሽኖች ለፕሮፊት የተቋቋሙ ኦርጋናይዜሽኖች ኢንካም ታክስን ይከፍላሉ። ኦኬ ከሚያገኙት ፕሮፊት ኢንካምን ይከፍላሉ። ስለዚህ ሲቪፒ አናሊሲስ ላይ ኮስት ቮሉም ፕሮፊት አናሊሲስ ላይ ኢንካም ታክስ ኤፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽኑን ከሚዩ ፕሮፊት ያርገቹudhaaf kan dhaabbatan ኢንካም isaanii guddisuudhaaf revenue argachuuf kan dhaabbatan kamiyyuu ኢንካም ፕሮፊት ያርገተንራ ኢንካም ታክስን ይከፈሉ። ከናሁ ኮስት ቮሉም ፕሮፊት አናሊሲስ ይረት qaacessa cost volume profit analysis irratti taxin ipa akka qabu beekamaadha jechuudha. So a firm's net income after tax ያለው የፊርም የኦርጋናይዜሽኑ net income the amount of income remaining after subtracting the firm's income tax። ስለዚህ ይሄ ማለት firm's net income after tax የምንለው ታክስ ከታክስ በኋላ ያለው ኔት ኢንካም ማለት ነው። that means ኢንካም ታክስ ወይ ደግሞ ኢንካም ኤክስፔንስ የኢንካም ኤክስፔንስ ታክሱ ከተቀነሰ በኋላ የሚቀረው ማለት ነው። ፊርሚስ ኔት ኢንካም አፍተር ታክስ ታክስ erga kanfalame booda kanaaf jechuudha. So that is less than it is before tax. kun immoo kamii gadi jechuudha. before tax ያለው ኢንካም በታች መሆኑን ያሳያል። before tax income down income tax also in reforming dur income jiru gadi tayet mulata jechuudha. So this fact is expressed in the following formula. So net income after tax is equal with net income before tax times the impact of tax means 100% minus tax rate. The tax rate will be 30%, 40%, and some percent. So, the net income after tax engine, net income before tax multiplied by and 100% tax rate ደግሞ 30% ሊሆን ይችላል 40% ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So net income before tax is net income NIBT ስንል net income before tax ማለታችን ነው። NIAT ስንል net income after tax ማለታችን ነው እዚህ ላይ So net income after tax net income before tax ባይሱ ኦኮርሱ ታክስ ሬት ይጣይቹዳ So the requirement that companies pay income tax affects their CVP relationship. So it affects their CVP relationships. To earn a particular after tax net income, we require greater before tax income than if they will not have. Income tax ከሌለ greater before tax income ይኖራል ማለት ነው። So for example Hydro System Engineering Associates Incorporation provide consulting service to city water authorities. Hydro System Engineering Associates የሚባሉት consulting service ይሰጣል water authority. Hydro System Engineering
consulting tajaajila gorsaa okay bulchiinsa bishaaniitiif ni kenna. The consulting firm contribution firmin kun contribution mergii 20% qaba and annual fixed expense 1,120 qaba. Consulting firm's contribution margin ratio 20% ነው. Contribution margin ratio 20%. Annual fixed expense 120 ሺህ ነው። So the firm's income tax rate is 40%. Okay, ይሄ firm income tax rate income tax rate 40% ነው። Okay, 40% ቢሆን ከሆነ then we ask that ይሄን ልንጠይቃለን ማለት ነው። break even volume የዚህ ሰርቪስ revenue break even volume እንፈልጋለን። break even volume ማለት okay revenue እና total revenue እና expense equal የሚሆንበት ማለት ነው። net income zero የሆነበት ማለት ነው። total revenue እና total expense equal የሆነበት ማለት ነው። total revenue to expense ይሮዋል ግዴታው break even volume analysis ነው ጀነጁና how much before tax income must the firm to earn after tax net income overall ለምሳሌ after tax ከታክስ በኋላ ያለው ኢንካም 48000 ቢሆን before tax income ስንት ይሆናል ብሎ ጠይቆናል ማለት ነው። what level of revenue for consulting reversal must be firm generate to earn an after tax income revenue what level of revenue for consulting service must be firm generate ምን አክል revenue generate ማድረግ አለበት after tax income ኩማ ፍርተሚ ሰዴ ታርገቹ ደፍ revenue make generate godha company kun jenne mutaygen gaafatamu dandeenya okay suppose the firm's income tax rate is increased to 45 ምን ይሆናል ብለውን አዎ በዛ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው for example as a solution break even sales የምንለው break even sales equal with fixed expense divided by contribution margin ratio ኢዚ ነው ባለፈው ስናይ የነበረው ነው አሁን ባይሰልባ ቶርቤለር በላላ ኮንትሮል that means when we divide fixed expenses to contribution margin ratio it is break even sales so 120 okay our fixed expense is 120,000 okay when we divide it by 0.5% is 600,000 kuma dipejatachu break even sales okay net income before tax ምን ይሆናል net income before tax equal to net income after tax divided by okay 1 minus tax rate because net income after tax equal ይሆናል 1 okay net income before tax times 1 minus tax rate so we divide net income after tax to 1 minus tax rate to get net income before tax ለማግኘት net income after tax ለአንድ ነጥብ አንድ ሲቀነስ ታክስ ሬት እናካፍላለን ማለት ነው ለዛኛው ምክንያቱም net income after tax equal ይሆናል ኦኬ ይሄኛው net income after tax equal ይሆናል net income before tax times አንድ ሲቀነስ ታክስ ሬት ስለሆነ ስለዚህ በሪሲፕሮካል እንሰራለን ማለት ነው ሰው በቀላሉ በዚህ መልኩ እናገኛለን ሶ 80000 ነው 80000 እንዴት እንደሆነ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ሶ net income after tax ያለው 48000 ነው አይደል ሶ 48000 እናካፍላለን አንድ ሲቀነስ 0.4 ታክስ ሬታችን 0.4 ስለሆነ 0.6 ነው ሶ 48000 ለ0.6 ስናካፍል ስንት ይሆናል 48000 ለ0.65 ስናካፍል ስንት ይሆናል ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን እዚሁ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን for example 48000 ለ0.6 ስናካፍል 80000 ይሆናል እሺ 80000 ይሆናል so our net income before tax is okay net income before tax is ከታክስ በፊት ያለው ኢንካማችን 80000 ነው ማለት ነው ታርጌት ሴልስ ኢን ብር ታርጌት ሴልሳችን ታርጌት ሴት ደግሞ ባለፈው አይተን ነበር ታክስ ሴልስ when we say target sale it is the summation of fixed costs and the net income before tax divided by contribution
margin ratio. So our fixed cost is 120 and our net income before tax is 80,000. Then we summarize it. We add 100,000 and on 8,000. Then we divide it to the total to 0.2. 0.2 means contribution margin ratio. Contribution margin ratio is given. Our contribution margin ratio is given. It is 0.2 or 20%. Higher percent now. So target sales. Target sales አችን ምን ይሆናል ማለት ነው? በፎርሙላችን ፊክስድ ኮስት ላይ ኔት ኢንካም ቢፎር ታክስ ያለውን ደምረን ለኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ሬሽዮ እናካፍላለን። ታርጌት ሴልስ ቶታል ብር ደምይቀታ ስንት ይሆናል? ምን ያክል ሬቨኑ እናገኛለን ለማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? አፍተር ታክስ 48000 ለማምጣት አፍተር ታክስ ያለው ኔት ኢንካም አፍተር ለማምጣት ያለው ሬቨኑ ቶታል ሬቨኑ ምን ይሆናል የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ ታርጌት ኔት ሴልስ ኢን ብር ቶታሊ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፊክስድ ኮስት ላይ ምን እንደምራለን? 80,000 ደምረን ለ0.2 እናካፍላለን። ሶ 1 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ፊክስድ ኮስት ረት ኔት ኢንካም ቢፎር ታክሲ ታክሲዳን ዱረ kan jiru ኢንካሚ keenya ታክሲዳን ዱረ kan jiru 80,000 ፊክስድ ኮስት irratti daanet contribution margin ratio keenya yoo hirru miliyoona tokko arganna. Miliyoona tokko jechuun revenue level of revenue level of revenue keenya miliyoona tokko ta'a jechuudha. Kunis net income taxidhaan booda taxiin erga irrifamee booda 48 argachuudhaaf revenue keenya miliyoona tokko jechuudha. In the formula that we have seen previously for target sales volume computation, the target profit refers to the before tax income. Before tax income የምንለው አሁን እዚህ ላይ income net income before tax ማለት target sales volume computations that we seen on that means target profit የምንለውን ይተካል ማለታችን ነው። target profiትን ይተካል። ይሄኛውን ማወቅ አለብን። it is target profit. Here it is target profit. As a target profit, we use net income before tax. Net income before tax. This is some concepts related to net income tax effects on contribution margin. So we will continue. Next time we will see definition of sales mix. We will see sales mix and CVP analysis. Have a nice time. Thank you very much. So to get more videos you should have to subscribe it. Subscribe, share to others. So this is very important point. Thank you very much. Have a nice time. Good night.